naton ang mga pulong han kalipay. Abaton naton ang kamingaw han mga pangandoy. Namnamon naton ang katamis han aton puplongon. Dinihawa 105.3 MSFM. Siday ha mga huring han harupoy. Agada sugad nga takna aton pamamatian ang mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara, siday nga naggagahin hingugma ug paghingyap. Siday nga ginhuhuring han harupoy. Dinihini nga bahin na naton programa. Siday ha mga huring han harupoy. Nganya nga gabi aton babasahon, inusa nga siday nga sinuratan naton sangkay, kaupod naton ha kultura garte, nagukoy at takloban ngan makarit nga manunurat ha teatro, maniriday og magturokdo. Iser hiyom labon buhi o kinit 5. An iya siday nga ginsurat, an uluhan ha kinabuhi. Basahon naton para hindi naton programa. Siday ha mga huring na ropoy. Ha kinabuhi. Siday nga sinurat ni hiyong labon buhi. Kundi rin naman ako mahidlaw haimo. Bumunok unta an uran ug bahaon niya an akong syudad. Hasta mangugliat ang nagkakalutaw nga mga basura hinpaglimot. Barawon an akon pag-usaan ug ig-anod ngahaw ako. Tikadtuhan imo dagat. Diin ako una nalumos, nalimot pagginhawa, hasta didahan takna nga an imo mga imim ang naghuyop haakon balik ha kinabuhi. Usa nga siday nga atong gimbasa dinhi niya bahina natong programa. Siday ha mga huringan na ropoy, siday ni Kinit, Alvin 5 o ginyangaranan nga hiyom labon buhi.